Mhla usisi wami ezama ukungibulala, ngangingabakholwa abantu uma bethi ungabe umthemba umuntu othemba itshe. Mina ngidliswa usisi wami uphoyizeni, ngikhuluma ngegazi lami, umuntu esixoxa naye yonke into, umuntu wayazi iy'mfihlo zami zonke, wangigila. Kumanje akazi ukuthi ngiyazi ukuthi ngadliswa uyena. I'm pretending engathi yonke into i-right, kodwa ngaphakathi ngiyasha ukuthi angimbuze, kodwa umama wathi ngimyeke. Weshino ubunzima engidlule kubo, but yena usehlangene nabantu. So kusho ukuthi-ke emakhaya bengingasayi isikhathi esiningi ngenxa yokuthi uma ngike ngaya khona ngiyagula, not kancane ngokulela ukufa. So kwase kuphele u4 years wonke ngingayi khona. Usisi wami lo ube umuntu esixoxa naye yonke into nje, lungapheli usuku singakhulumanga, sifonelana, ngimthengele nama-airtime. Mina ngihlala eKapa, yena uhlala e-KZN. Ngendlela izinto ebezenzeka ngayo empilweni yami, mina bekumele ngabe kade ngafa. Yazi inkosi iyangithanda, kodwa ngihlezi ngiphunyuka, and nabantu baze basho ukuthi ngivela iy'dala zami, asifuni lutho ngami. So usisi wami ubehlezi engincenga ukuthi ngibuye ekhaya, ngingavumi ngoba ngangazi ukuthi if ngiyile ngizogula. Kwase kuzophela unyaka, so wangincenga-ke, nami ngaze gcina sengivumile-ke, kanti angazi ukuthi ungincenga nje uzongibulala. Ngamdonsa ngey'ndlebe ukuthi eze ngaxoxela umuntu ukuthi ngiyeza, because ngiyazi ukuthi bayaloya abantu bakuleya ndawo. Naye futhi wathembisa ukuthi ngeke aze axoxele noyedwa umuntu, kanti wenza mina isilimi. Shuthi ngathi nje ngehla ngiye ekhaya, kwase sekuplanwe yonke into nalabantu laba ayekade ezongibulala nabo, and waze wangithembisa ukuzongilanda e-town. Ngisho endleleni engibuza ukuthi ngikuphi nami ngibe isilima phela ngimtshele angazi, yabo. Hhayi, sifike e-town ngimthole, angijabulele, ajabule, aphinde ashintshe ebusweni, angabe uyena. Hhayi, nginganaki, sihambe siyothenga izinto ey'ncane sixoxe-ke, hhayi ngijabule nami. Hhayi, lapho sengiyezwa ukuthi hhayi, igazi lami seliqalile ukungishiya, yabo. Phela kade ngagcina nokuya ekhaya, yabo. So zihambe-ke iy'nsuku-ke kanjalo. Makumele kupheke mina, hhayi anqabe usisi wami, athi ngeke mntase, phela wena ufana ne-visitor nje, uzoshiswa umlilo, and kade wagcinana nala eNatal, so kufuneka ukuthi sikuphathe kahle. Hhayi, so nginganaki-ke, hhayi-ke epheke-ke engiphakele, wena waze washo nje nanokuthi angihambe ngiyo-relax, yabo. So hhayi, ngingahamba ngafike ngayigezela, hhayi nale mpatho eyimini ihambe-ke. Hhayi mani, kuthe zihambe-ke iy'nsuku-ke, njalo makumele kupheke mina anqabe usisi wami, athi ngeke mntase, phela wena ufana ne-visitor nje, uzoshisa umlilo walana eNatal. Ngithi mina ngikhule ngawo nje umlilo, ngiyawazi nje. Athi hhayi ngizopheka nje ngikuphakele, hamba urelaxa ugeze. Hhayi, nale mpatho eyimi ihambe-ke. Hhayi mani, kuthe sekuzoba uChristmas, ngathi ngiyamsiza ekuphekeni cause umndeni mningi, hhayi angixoshe futhi. Hhayi bo, ngiqale-ke lapho-ke manje ngizibuze ukuthi why engafuni ngisondele emabhodweni. Ngibone ukuthi hhayi ayikho lento, angibesane ngivakashe komalume. Hhayi, ngicele kumanako ukuthi-ke ngibesacela ukuvakasha komalume, yabo. Hhayi, usisi wami ashiye yonke into eyenzayo engilandele, yabo. So even nabantu nabo basesebenza besho bathi yini, kwenzenjani nahlezi nihamba nobabili, kwenzenjani? Hhayi, kulungile-ke sihambe-ke nawo usisi wami. So sithe sisemotweni-ke, kwakukhona ubaba wavesane wahayiza kakhulu
kuhle kumuntu ovuka umoya yabo. Kuthiwe wonke umuntu emotweni ayinami lungeqo uvala yabo. Kanti lo baba lona uyinyanga, hhayi abisanakhuluma athi ingane yami engikhombe ethi uyangisinda. Ngibona ngixakekile ukuthi ethi unezitha ngisho abantu ozalwa nabo esiswini imbala ungabathembi. Ngivele ngixakeke kakhulu-ke nami. Hhayi mina athi hayi bo ngane yami yehla lana, yehla. Sengitatazela-ke ngisukume-ke, hhayi-ke kumisa ithekisi-ke, hhayi ngithi ngisasukumile ngiyuwe uvalo yabo. So ngiphinde futhi ngiqale phansi-ke futhi ngitatamuke kayi-ke ngize ngigcine sengehlile-ke nosisi wami-ke engilandele naye lo baba lona futhi ecele ukuthi ucela ukwehla ehle-ke. Ethi-ke emva kalapho-ke sesiyahamba-ke ngoba sasikade sesizofika lapho esiya khona. So endleleni-ke wasesenginikeza-ke inamba-ke, kodwa-ke kwaba yibangana, kodwa sasesizofika kodwa kwase sekuyibangana. And then-ke wasesenginikeza inamba-ke ukuthi-ke angomfonela-ke uyabo. So saqhubeka-ke sahamba naye waqhubeka-ke waya kwakhe. Lapho safika-ke komalume izinyawo sezimvuvukele, sengikhathele nami sengiyatatazela, ingqondo phela iphithene angazi ukuthi kwenzakalani. Ayisifike-ke komalume-ke kube mnandi-ke besijabulele nje yabo. Ebusuku ngilale kamnandi ngingabi nankinga, bevume ngipheke ngi-enjoye, bengasafuni ngihambe. Lapho kodwa kwakuphoqa ukuthi kumele sigcine sihambile. Bese-ke ngithatha ifoni ngifonele lo baba lo, so usisi wami wayesayogeza. Hhayi lo baba athi ngeke ngikwazi ukulala ekhaya, ikamero lami kade lisetshenzwa, futhi ngiqaphele kunabantu abalisebenzayo kuye manje abaziyo ukuthi njengoba ngingekho nje bathole isikhathi sonke yabo. Hhayi shuthi-ke le ndaba lena-ke ingixakeke. Bese esho ukuthi hhayi akazame ukuxabanisa, kodwa yena into azama ukuyenza uzama ukuthi esize mina. Hhayi lapho-ke wayivala kuqala-ke ngifoni yabo. Ngisamangele-ke kungena usisi wami-ke lapho-ke ngithatha ifoni-ke ngifake ephaketheni. Sona-ke bese-ke sivalelise kamnandi komalume and then mase siyahamba cause kuyibangana nje hhayi shuthi-ke sifike-ke ekhaya. So nami sengiyasaba-ke kuleli kamero leli lami eselisetshenziswe ukuthi ngekhona, hhayi ngingayi khona, ngiyele nje kwezinye izindlu nje cause ngiyasaba manje angazi ukuthi ngenze kanjani. So kwakhona into ethi angihambe ngekhona. So uma ngekhona ngifica usisi wami equbula iy'khwama zami laphana. Hawu uma ngithi ngiyafika ngiyabuza, hawu sisi wami ufunani la? Shuthi bengangilindele akuthuke adedele isikhwama phansi athi ubethi ubheke ishumi ufuna ukuthenga i-airtime. Hhayi ngithatha isikhwama ngimbheke ngimtshele ukuthi hhayi ishumi anginalo, imali enginayo ihlangene yabo. Shuthi-ke ephume usisi wami. So uma ephuma-ke bese yafona-ke lo baba, efone lo baba ethi ungake ulinge umnikeze imali yakho loyo ufuna ukuyisebenza yabo. Lapho-ke ngaqala khona ngathuke ngabona-ke hhayi ngivele ngihlale phezu kombhede ngisidinde-ke isililo-ke. Uma ngicabanga le ndaba nje zivesane zehle. Kuhambe iy'nsuku-ke kube u-New Year, kwakwenziwa ibrayi-ke mina ngibhizi nama-calls, abangani bami bangifonela bangifisela usuku oluhle. Kuthi nje ngesikhathi angilethele inyama usisi wami, ivorsi nechakalaka nepapa. Uyazi-ke ukuthi hhayi ukudla engiyifelayo-ke ngakho-ke lokhu. Hhayi ngadla nje kwamnandi kwanjeyana, kanti ngidla nje ngikhotha iminwe ngidla uphoyizeni. Angazi phela mina, hhayi kushayeke isikhathi sokulala-ke kuphele maybe 2 days ngiqale ngigule, kube nento eshisayo esifubeni sami namandla engathi ayangiphelela ngiswe. Hhayi-ke siye-ke kuma-clinic hospital lutho ababoni nex, banginika amaphilisi lutho nawo angisizi.
avele umama asangane ekhanda asisole ukuthi bengiyapha. Hhayi, ngifonele lo baba ngimfonele ngingamtholi. Lapho ngiyajuluka. Hhayi, kuthe sekuhambe isikhathi abuyele kumina fone athi ucela ukuthi ngize kuyena ngihamba noma. Hhayi-ke shuthi-ke ngiqale-ke ngimtshele kuma ukuthi mase kunento kanje. Hhayi shuthi kumana-ke naye ngokukhulu ukutatazela ukudideka isigibeleke-ke kodwa usisi wami asale. Hhayi lapho-ke usala nje wayekade efuna ukuhamba la, yabo lonto. Hhayi-ke ngize ngigcine ngikwazile ukuthi-ke ngimtshele ukuthi hhayi ngakaze akwazi ukuhamba ngesimo sokuthi ngoba vele nemali wayengenayo. Hhayi yabona ngangiqala ukubona umuntu omdala ekhala iy'nyembezi. Lo baba wakhala yezwa wathi lo poison engiwudlile umshaya juqu bekumele ngife. Wangiyalela inyanga ehlala eGoli ngoba yena angeke akwazi ukungikhipha lehliso. Wathi nje kimi ngibonge abakithi abangasekho. Hhayi anginike ukudunga lo poison lo okwesikhashana. Sifike-ke ekhaya sibatshele indaba yonke kodwa-ke singasho ukuthi ngidliswe ubani. Sivuke-ke ekuseni nomama-ke mzuzu loyo angikwazi nokuphatha i-handbag, amandla ayaphela sengize ngiyehla nasemzimbeni. Kwaku-3 ekuseni sihamba silibangise eGoli. Kusho ukuthi lo baba-ke wayesemtshelile vele lo baba lo esiya kuyena. Safike-ke so masifika-ke uvele usilindile. Ngangilele nje emotweni mangidla kuyabuya ukudla kungahlali nje. Hhayi sihambe sahamba sagcina sesifikile-ke khona. So masifika esiteshini obhuti bakhona basiphathele ikhwama. Safika kugcwele abantu abazofuna usizo kodwa lo baba wangicela kuba ukuthi ucela ukuthi ngibe phambili. Hhayi ngangena-ke lana ngizohlulekela kule. Okay, so la ngizohlulekela kule layini. So abantu-ke vele-ke abanankinga singene-ke endlini. Okay, asebenze-ke. So mesebenza-ke naye lo baba-ke sixakeke ukuthi wathi kimi mntanami ufike kanjani la. Ememeza kuzwakala nje kuzwakala wonke umuntu ongaphandle wayeseza uthe ebuza sakudinga. Hhayi ngavele ngakhala-ke. Wathi bekumele ufe, bekumele engabe ufile. Wathi udlile wathi udlile uphoyizeni omubi. Yabo hhayi so okay wathi-ke ngudlile uphoyizeni-ke omubi-ke. Angibonge abakithi. Hhayi-ke shuthi-ke lo baba-ke esho-ke manje ukuthi hhayi cha mntanami unenhlanhla ngoba uyaphila kodwa-ke into esizoyenza kuwena sizolikhipha idliso. Ngizokwazi mina ukuthi ngikusize. So sahlala-ke laphana-ke u2 months sihleli nomama and then wanginikeza-ke izinto-ke after 2 months-ke wasibiza imali engango-500 and then umana wabuyela ekhaya mina ngabuyela le eKapa, yabo. So cause ubaba wasitshela straight nje ukuthi nje kwenzakalani nani. So nami-ke ngaphuma kanjalo-ke kusisi wami-ke. So wayelokhane ebhizi-ke ngixenxe ukuthi ngamenzani nani. Lapho-ke inhliziyo yami ngiyayizwa ukuthi iyagubhazela ngaphakathi melokhane ngibuza lokho ngoba uyazi ukuthi yena yini ayenza kumina. Impendulo nje engangivisane ngimphendule ngayo ngangimthethe hhayi lutho umntakamawo kuba busy nje. So kwaphelela kanjalo-ke osisi abangcolile.